Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alladzi an'amana bi ni'amin katsirah. La nastati'u wa la naqdiru an na'uddaha fadlan an nu'addiya syukraha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah amma ba'du. Ulama'ana al-qurama wa masyayikhana al-a'izza, ajunan semulja, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para guru sedak kasatajana abtina amul ja'aki wa nahussu bidzikri ajunan semulja guru abtina ajunan salerana Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Muhammad Hasan Basri minangka pengasuh Pondok Pesantren Al-Aziziyah Bung Baru, ajunan semulja Kiai Haji Busairi MM minangka pengasuh Pondok Pesantren Khairul Falah Bung Baru, ajunan semulja Kiai Muallim, ajunan semulja Kiai Abdul Majid Arif, ajunan semulja Kiai Baidawi, tersedia para kiai, para masyayikh, para guru senyoon sapora karena talebet buduna abdina sehingga abdina tak bisa nyebut asma agung ajunan situng persitunga. Namun hal kak dinto tak ngurangi dak karasa hormat perjugan ta'zim abdina dak ke para ajunan sedaja. Muga-muga ajunan sedaja terus rezeki berkat umur lanjeng umur sareng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barokana karatuna ajunan sedaja dak ka Allah. Para guru, para kiai, barokana ilmuna ajunan, barokana du'ana ajunan, barokana istiqomana ajunan sarang Allah Pak Agilia dak kasateja sehadir kak dinto sehingga sateja sehadir kak dinto juga sarang Allah paringi kagempangan, kelancaran, kemanfaatan dalam sateja urusna aba sarang Allah, amin Allahumma. Tero tak tero dak kagilian barokana para masyayikh, tero tak tero dak kagilian barokana para kiai. Samangken orang kak dinto tak pati peduli dak kesenyamana barokah. Padahal pak napai dalam kaudian kak dinto menabi ampon tak etekein senyamana barokah. Omor tak etekein senyamana barokah. Sanau seabid kun kare abid rezeki tak etekein senyamana barokah. Sanau sebanyak kun kare banyaan. Nak foto tak ketegain barokah, genteng kare gentengah, soki kare sokina, penter kare pentera, montak ketegain barok. Rezeki arta obeng tak ketegain barokah, banyak kare banyakan pakun tak men dek. Tapi sanaus sesakoni kun kop cokop ketegain barokah, bekal dadi rezeki sesanaus sesakoni bekal banyak nilai ya. Beda orang kak dinto dalam sebulan penghasilannya tak pati banyak, tapi dari penghasilan si tak pati banyak kayak itu teretan mendang. Eka belanja mendang, belanjain bini mendang, abiayain nak foto mendang. Sekadang ki beda lebih na bisa nolongin ke perjuangan. Sana usus sakoni, tapi banyak manfaat nih kenyamanan rezeki saya barok. Beda rezeki ini kata barokah. Sana sebanyak kun kare banyaan. Bada orang yang dalam sebulan penghasilannya banyak, kengnya tengah. Bada orang yang dalam sebulan penghasilannya banyak, keng dapur rempah tak kelar mata pak. Bada tak bada. Makun nyari banyak malah urusan rezeki mon tak barokah, bener? Jadi mangkenan nih kebanyak orang penter sajian sakoni orang ben. Banyak orang penter sajian sakoni orang ben. Banyak tak banyak?
Ponapa penyebab? Karena kapenterna tak eka-tegain baro. Ini penting. Pasera lora sing ngagungin barokah Gusti Allah. Jalan lebat kiai, lebat guru, lebat ulama, lebat orang sepo, lebat orang-orang bagus. Ka iya si usalatinin. Orang montaan sana usa ilmu na banyak. Pabanyain ilmu na patengkiin ilmu na sundul langit ilmu na. Tapi tak ika-tegain barokah. Napa di antara na sa nyebabaki barokah dalam urusan ilmu. Al-ilmu bit-ta'allum wal barakatu bil hikmah. Panjenengan montroan dia ilmu usaha ngaji, mon ilmu na taro dadi ilmu se barokah usaha ngabdi. Dadi ilmu ika oleh kalaban ngaji, barokah ika ilmu ika oleh kalaban ngabdi. Ngabdi ka pasera engki ngabdi ka guru, amol jaaki ka guru. Aladinin ka guru kaito. Dan ku lagi buru budawan sarang kiai minabi reng orang lambak, minabi tre santri lambak ni kabile tanya aki monduk kaman ka iman napa seesare. Ku tak barokah seesare. Mon mangken kan pon lain. Barokah katon tak pati penting. Sebab mun la tak ketegain barokah ni ka kun karepenterah. Bada orang mula tak rezekian ban Allah barokah na ilmu di antara nah. Si bisa nyebab aki ilmu ni kata barokah bila orang ampun areme haki ka guruna. Debuna Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Salalimul Fudala man istakhaffa bi ustadih. Siapa-siapa orang si areme haki dek ka guruna. Ibtalahu Allah bi salasati asya. Maka orang jeria ban Allah bekal iuji kalaban telok perkara. Mun bade santre, bade murid, bade masyarakat, areme haki ka kiai nah, areme haki ka guru nah, tak ngormat ka guru nah, ngenteng haki dek ka guru nah, maka ban Allah bekal iuji kalaban telok perkara. Ponapaan si telok situng nasia ma hafido, Pak Abidin sing ngaji, Pak Abidin sing monduk, mun pon areme haki ka guru nah, ngenteng haki ka guru nah, cangkolang ka guru nah, seka oleh bekal epalop pasareng Gusti Allah. Naudzubil. Saya nomor situng. Saya nomor 2, mun bada orang ngenteng haki ka guru na areme haki ka guru na tak ngormat ka guru na tak amol jaaki ka guru na kallalisanu tompol lesanna. Bila ampon tompol lesanna can sigele patengkiin ilmu na jung langi ilmu na mun pon tompol lesana mak boleh manusia kata seng kesengidingakina. Benih tak alim tapi saking lesan na ipatompol karena kening tola na guru. Jung langi ilmu na. Tada si kenceng ngidingaki. Napa na pole manusia. Kata sengkang ngidingaki. Naudzubil. Se paling bahaya mun oleng orang ni kajangkolang ka guru na waftaqara fi akhiri. Debuna Syekh Nawawi Al-Bantani. Oh diin bilala semak ka ajal la. Ban Allah bekal ipapakir. Orang gak dintu bila ampon pakir ampo bes rabes kahokoma pangeran mangkana debuna ulama kadal fakru ayyakuna kufron. Orang mon pakir bekal semak kakak kaferan karena hokoma Allah bes labes maka nih kata retan barokah nika parlo isare ketika ula ajunan alhamdulillah samangken apol kompol along porong sarang ulama sama majelis. Moga-moga sarang Allah tak namong ipapolongan ng itunya. Moga-moga juga ku laku bekal ipapolongan ng akhirat arang sarang masuk surga na Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebab mon ta along polong ta arang sarang sarang para ulama kaula sampian masuk surga ni kemelarat teretan. Makin gula tanya. Setelah si hadir gak dinto mulai gelak kan pada tero masuk surga pada tero esena surga leres. Bu, panjenengan tero dadi sena swarga, Bu. Pak, panjenengan tero dadi sena swarga, Pak. Moga-moga rezekina sateja. Jek sampai tero dadi sena neraka ingki. Apa napa? Bengesepo kaula ajunan Nabi Adam gak dinto. Ben Allah ciptaaki langsung isaba swarga ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah kan sapa nih ingki. Jadi Adam ciptaan Allah langsung isaba swarga. Panang nang Adam nang swarga madabu Gusti Allah. Sakapin na sebode swarga ya Adam silahkan dinikmati.
kecuali situng kak bungkaan si anyama buah keabadian. Moncaan reng mangken ekocak buah kholdi. Dabuna Gusti Allah kan Nabi Adam, ayo Adam satia baan nang swarga. Sakapina sebode swarga ya Adam silahkan dinikmati kecuali situng kak bungkaan si anyama buah holdiria. Mon kakak bungkaan si anyama buah holdiria baan Adam main tarangakan nyemak fai tak oleh kan sapani kejeretan. Ingki ternyata apa yang terjadi? Adam ikut deban setan sampai ada kasihnya mana buah holdini kaleres. Lastarika itu apa yang terjadi? Adam kenangan nangis swarga. Ben Allah pakon mak nyemak ke buah holdi. Capok kuda ben setan Adam akabai kesalahan melanggar sampai ada ke buah holdi nikah. Apa yang terjadi? Pak keluar Adam dari swarga. Ngereng oletin para hadirin rengbung baru sebada tero masuk swarga. Nabi Adam kenangan nangis swarga situng kesalahan eka kebai ben Nabi Adam situng kesalahan eka lako ben Nabi Adam pak keluar dari swarga padahal Adam kenangan nangis swarga rengbung baru setero jadi esena swarga berempat kali ala ko salah ke Allah. Halo. Nabi Adam kenangan nangis swarga situng kesalahan kakebay ban Nabi Adam pak keluar dari swarga gulaban sampean berempat kali ala ko salah ke Allah. Banyak kali. Halo. Banyak kali. Mun situng kesalahan ni kakebay ban Adam pak keluar dari swarga gulaban sampean lian ala ko salah masuk swarga. Malarat tak malarat? Malarat tak malarat? Malarat mun bi'an. Berang lagi. Beban sampean mak lepas tahu parlona abe dek ka para ulama, parlona abe dek ka para guru, parlona abe dek ka para kiai, parlona abe dek ka para wali, parlona abe dek ka reng orang Allah. Oh latin, gulaban sampean mun masuk swarga bi'an. Malarat tak malarat? Duja Adam situng kesalahan kakebay pak keluar dari swarga. Puluhan sampean lian ala ko salah masuk swarga. Malah mun tibi mun arombongan lora gampang. Pada ban gulawan sampean masuk ke gedung bupati. Kaleresan bupati na tepak kama jadi gula. Panjenengan tibian masuk ke gedung bupati. Ada si kenal, tak kenal ke bupati, tak kenal ke ajudan bupati, tak kenal ke si aja gelabeng pendopo. Depak ke bang labeng le stop surah abali, bener tak bener? Keng mon sampean masuk ke gedung bupati, apa rengben panakan na bupati? Tigal makai ngocak bajingan kapi sabis ese bajingan kapi keng senyopirin abis sepenakan na bupati masuk tak masuk? Ternyata kainto itu buaki sarang Allah dalam Al-Quran wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah pagi orang-orang setakok ke pangeran bekal ekiring masuk swarga rombong. Arombongna tak arombongna sareng para kiai. Arombongna tak arombongna sareng para ulama. Jek dal mangadal panjenengan pake ngojak masuk swarga bi'tibian. Japok tilang. Ani kaseni lang aku laku polisi akhirat benih polisi itunya. Mon polisi itu nyeki kening cokocok rengkan jeni kasi ampo jongojoan polisi. Pak polisi. Langkong wah nika kenangan naganto nika. Ada entar ke kota. Wah lah siap kameran viral kok mana. Entar ke kota, tore rombongan ban bitian. Panjenengan entar ke kota, tak helman, tak nyambi SIM, tak nyambi STNK, sepeda tidak sepionah, mau polisi, tilang tak tilang. Mon bi keng mon rombongan, beda orang ngoni hajian stop polisi, beda orang ngoni umrohan stop polisi, beda
Mon parlo kawal ban polisi, bener? Kenang itunya bae lah pada. Arombongna tak arombongna sareng ulama. Muka-muka rezekina saja. Ya polisi itunya kayak keneng Joko coba ada. Asepedaan tak helm antar ke kota. Temu ban polisi. Berikik tak medes, tampung itu tank dari budi. Iya orang, minggir, pakun tak minggir. Di budin ban polisi stop, cegat ya dan cerit. Sorot toron. Ana apa pak, napa salah nagula pak? Ari ya soro ka bengkir tak lem ka bengkir. Bo, coba pak ulangi pole. Soro ka bengkir tak lem ka bengkir. Kan gula lah soro lah ka bengkir pak. Kan ben bian beni soro ambu, kun soro ka bengkir. Jadi gula ka bengkir keng pakun ya gas. Sore saya salah. Nih ke polisi itunya, bada boleh. Kan mon motor pickup kaisa tau le pamua orang, thank laong ke kata pickup. Entar ala buat bada levelena sakit nang RSUD, mangkat pon la abi kepen. Pada ban rengkaan jetingin tar istighosa kakek muslim. Numpak pickup. Banyaan oson. Pickup kaisa tau le pamua orang, pereksanin ke Pak polisi. Akhirnya Debak ke kota, jegat ban polisi, toron Pak supir. Bedena apa Pak polisi? Nyon sapora Pak supir, sampean melanggar peraturan lalu lintas. Kenapa? Ini ke mobil untuk barang, tidak boleh mengangkut orang. Ya cek ke di budi supir tonton, kan mungkin saben bede tulisan kisah dilarang mengangkut orang. Ya cek. Ini kan coba bacaan apa bacaan? Dilarang mengangkut orang. Abengki guloning ke bacaan kenika. Anapa keng masalah? Maki pangibo orang, can sera orang, beni orang di abo. Pun beni orang ngapa? Cak kodungan asongkoan, ani kapele kapi Pak polisi. Tada orang yang sekali nih kak, macam di epar, sapopo, bele kap. Ije tentara ala bedle bele kak. Mereka dilarang mengangkut orang sangku orang lain. Toro orang. Nih ke polisi itu. Polisi akhirat panjenengan congo. Langsung ipa tahu video. Allahumma sholli ala Muhammad. Arombongna tak arombongna sareng kiai. Arombongna tak arombongna sareng para ulama. Mun pas deki para ulama kak dinto arombongan ngereng rombongan debuna Gusti Allah dalam Al-Qur'an nikaten kula ki tak sempat maos tafsirna kenten kula mireng langsung dari Keholil As'ad Situbondo. Beliau madabu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Beliau ngarteen pagi orang-orang setakok ke pangeran bakal ekiring masuk surga arombongan. Mun pas ku laku kiai kak dinto, guruna abe kak dinto, ngireng guruna ngereng guruna pole, guruna ngereng guruna pole. Ebu nada semimpin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon pas Kanjeng Nabi mada budak kamara malaikat, sengak malaikat dibun ada tang bendera ria sampai kabun budi tang bendera ria tang umat kapi sengak cek ganggu nyalodur tak nyalodur. Nyalodur senodur no. Masa bisa ketika intolora? Abu saya kocak syafaat ku akan nggak nih? Si kocak syafaat ku nggak nih? Kedebun Kanjeng Nabi syafaati li ahlil kabair min ummati. Tang syafaat bagi orang-orang serajatu sederi tang umat. Senodurno nih keseparloi syafaatin. Mon sila fokus na pada ke syafaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Arombongna tak arombongna sareng para ulama. Nang para ulama, para kiai nikah. Lencelana barokah sedatang dari Gusti Allah. Mangken ka iya acarana kampung, acarana tisengki. Acara semasetong seluruh setiap lapisan daripada tisa kain itu. Dan kula kita nyambut sejukan beten kaula mulja aki ajunan semulja Bapak Ahmad Fauzi. Minangka kepala Tisa Bungbaruh terjukan seteja aparatur pemerintah sehadir nyon sapora Pak abdi nekeng tak ngauningin ka istilan.
Ponapa for Kopimda, ponapa for nyon sapora, setuju nasi hadir, abdi nama tor sakalangkong, muka-muka ajunan setuju terus parengana kamuljaan sareng Gusti Allah. Daerah Kak Dinto kuncina, montero maju, tero tetia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tero tetia daerah sesae. Nak kanak det ngudet na tetinak kanak det ngudet dan sesae hasil bumi nah tero tetia hasil bumi sebarokah setoron dari langit tero pada tia ocean ben angin sebarokah benih ocean ben angin seabek tamusibah kunci na badanang telok oreng minabi daerah gainto tero saya kunci na badanang telok oreng paseraan lora setelok situng al ulama para kiai. Nomor 2 al umaro para pemimpin. Mak kiai ras sabe yada gitu reh pemimpinnya sabe yada. Keng pakuncet sayan ulama sabe yada. Anapa? Karena ulama ni kapangkat langsung epele dari Gusti Allah. Jadi mun ulama nikah pangkat si langsung epele Gusti Allah ben tade pensiun nah mun ulama nikah sampai ke akhirat ulama nikah pakune ka buto sampai ke swarga gulaban sampean nang swarga nikah ki bede orang bisa habisan ka kiai pada beneng itunya kenapa lo rapar lo na acabis ka swarga acabis ka ulama nang swarga orang nikah nang swarga ki parlo ka ulama karena saking banyakan nikmat nang swarga orang nikah teger bingung jak mintaan apa apa rela kana sepentaan nang swarga cek kapila mare rasain ban ko akhirnya pas era solusi na aja habis ka kiai ulama ki se kabuto pon apa kak dinto kiai sepenta boleh madebu kiai ben la mare tatemu ban Gusti Allah area swarga ben la mare tatemu ban Gusti Allah aduh ma engki kiai jadi sampai ke swarga sampai ke akhirat ulama kento ki kabuto ternyata napa orang Kak Dinto baru sadar bahwa orang Kak Dinto ternyata kae masuk swarga ban Allah keng tak panggiin ban Allah. Naudzubil. Nih Bu, mun tak ngasih ke para ulama panjenengan. Ku laku bekal beda orang seben Allah kae masuk swarga keng tak panggiin ban Allah. Orang-orang seben Allah kae masuk swarga keng tak panggiin ban Allah. Dalam kitab ya Allah, mirqatu su'udit tasdik, sarana kitab Sulamut Taufik, tebuna ulama asroh pada ben serona orang masuk neraka. Bekal beda ku laku orang masuk swarga keng asroh so samelas pada ben serona sosana orang masuk neraka. Padahal kenangan nang swarga. Jadi sangnya beda orang masuk neraka sosa pola nesek sangang kuy apoi neraka. Bekal beda ku laku dika orang kenangan nang swarga keng asero polan teti esena swarga pada ben serona orang masuk neraka polan neraka mak bisa tidak bidana beda nang swarga ben beda nang neraka dak bidana masa beda lora beda mak bisa ketika ento lo raja kenang nampone swarga mak bisa sero ingat serona orang si masuk neraka anapa dabuna ulama limada li annahu mahjubun min ru'yatillah karena orang kenika kaeti ban Allah masuk swarga keng tak panggiin ban Allah ban ibadah terus tetesen mak cengeng teki geluy halo dek rumah ngitek aduh kita yang jengwol maksud gue sa nikah mak le sa kapi nakalako na abe nikah paau lo ka Gusti Allah pak na pa kalako na abe nikah paau lo ka Gusti Allah sebab pak na pa ani kabila ampon paau lo dek ka Gusti Allah pagi kuleban sampean bisa met napanya mana bisa molong buan na isa ampon na mate mun kalakuan ni kata paolo ka Gusti Allah angar hu laku ting lamari na mate angar napa boleh kun kalakuan kabagusan kung tangkung kalakuan paling bagus hatta ajihad fi sabilillah mun ta paolo ka Allah ku laku bila mate angar tak kilau le karen genjereun kan bede nang Riyadhus Shalihin ku laku nika
Bekal bodoh orang jihad perang karena yang kia-kia ke mana Allah. Bila minta balesan nang akhirat, Gusti Allah pahma debu. Kak di mah Gusti balesan abdina perang ning kia-kia ke mana ajunan. Kak di mah Gusti balesan abdina morok ngaji. Mulang kitab kak di mah balesan. Pen teguk laku depak ke akhirat. Napa jawabna Gusti Allah? Lecek beun. Beun perang benih karena ning kia-kia tang agama. Beun perang saking polan teroy kocak na angko. Beun perang saking polan teroy kata kok na orang. Kan lamare etunya beun lay kocain angko. Etunya beun lay kata koin ben orang. Terus pas katipon apa Gusti? Allah jeki minta balesan idinna. Pas katipon apa Gusti? Mayu masuk ke neraka. Nika pak na, pak mula ta ipa Allah ka Allah. Ingat gula. Ngiseen pengajian kaman. Mun niat tebeni ka angku ining kia-kia ke mana Allah. Niat tekuntroh viral lah. Niat tekuntroh kocak anak alim. Niat tekuntroh banyak yon cenga orang. Niat tekuntroh banyak pengikut. Mare parengaki ban Allah nang itunya. Paki nang akhirat. Tak bisa abak ni kemetek buana na'udzubil. Mun pahmatur Gusti Allah. Lecek ban. Iya ban mangkat pengajian ban malam. Iya ban mangkat pengajian sekadang sehari sampai 3 kali. Keng coba teku apa tujuan na ban ngisi pengajian. Tak keng polan tero viral lah. Tak keng polan tero banyak pengikut. Tak keng polan tero yon cenga orang. Kan lamare nang itunya ban la viral. Kan lamare nang itunya ban la banyak pengikut. Kan lamare nang itunya ban la sering banyak reng ngonceng. Terus pas katipon apa Gusti? Ambu jeki minta balesan ina. Angar tak angar? Angar tak angar? Pon apa boleh kebagusan kung tangkung. Kebagusan paling bagus sekali nang itunya. Mun lata epa Allah ka Allah. Jeki penta balus naku laku nang akhirat naudzubil. Tadi gula artanya. Bulengan si ketika iya panjenengan mun tak mireng dari para ulama, mireng dari serah. Allahumma shalli ala Muhammad. Parlo tak parlo dek ke para ulama. Parlo tak parlo dek ke para ulama. Muka-muka papolong sesaja pati. Masuk rombong na para ulama, para syuhada, para solehin. Masuk rombong na Gusti Kanjeng Nabi. Areng-sareng masuk surga na Allah. Amin Allahumma. Sebab gulaban sambian ni ka Pak Bu makhluk surga. Jangan sampai bernyelabar ke neraka ingki. Jangan sampai bernyelabar ke neraka. Kenapa? Karena gulaban sambian ni ke makhluk surga. Nabi Adam pertama kali ciptaan Allah sabak surga dari surga, sabak katunya tak pernah bengesepona abak ni ka oning keroban neraka. Nabi Adam tak pernah oning keroban neraka. Jadi dari surga apa keluar katunya dari itunya mon moca mulai sesaung guna ke surga karena mangkat dari surga. Jadi nak foto na ada mangkat dari surga entar katunya dari itunya mon mulai ke surga mon ke neraka beni mulai. Napa? Nyeper. Benih nyeper, mau nyeper ku tak mun sejalur nyeper. Entar benih, mun ka neraka ikan nyelangnya. Mata iko ja nyelang teretan. Tore, olatin. Gulaban sambian nika, mun eker-beker kempangan teti esena swarga ben teti esena neraka. Mun tak parjaji tore, secara akal timin. Situng. Mun kelakuan coba nang itunya nika. Argana larang. Coba olatin. Orkes. Dangdut. Ekarcis tak ekarcis? Ekarcis kelakuan orkes. Jangan sapa ora tertada kanjeng ki. Keraben sape. Beda. Mun beda tak terusake nah. Pon-pon kasih lain kah? Wah tersinggung deki. Pokon panjenengan olatin. Kelakuan coba nang itunya nikah mesti majer. Kelakuan sing ieu ke neraka majer. Kelakuan sing ieu ke kebagusan gratis. Pengajian, beda pengajian majer. Beda pengajian karcis. Kelakuan sing ieu ke neraka majer. Kelakuan sing ieu ke surga gratis. Maje larang ada iya neraka. Tong. Nomor 2. Kelakuan bagus, gulaban sampean mau ngalakoni kelakuan bagus. Bada orang alako kelakuan bagus tak ngitek.
Entara ke masjid tak ngitek tako itu mau orang pada. Entara ke kompolan, entara ke pengajian tak ngitek tako itu mau orang pada. Ini kelakuan bagus, gampang tak gampang. Mohon kelakuan coba, oh latin. Orang entara ngico, ngitek tak ngitek. Macam melarat tu kelakuan maksiat. Orang aselingkuh ngitek tak ngitek. Kengkun mon reng laki tak ning kocak selingkuh, Bu. Anapa? Karena reng laki ini kau oleh lebih dari situ. Oke. Benih aselingkuh aku Pak. Pereng halal kayak Bu. Regula tanya, reng laki abi ini lebih dari situ halal napa haram? Halal jangan Pak. Jo sampai ngocak haram Bu ki. Mon ngocak haram panjenengan versi kitab Sulamut Taufik panjenengan usah maca syahadat. Karena termasuk kelakuan murtad nikah ngaromaki bareng halal, ngalalaki bareng haram nikah termasuk kelakuan murtad. Jadi mon halal jek kocak haram, mon haram jek kocak halal. Napa hukum mengicok halal? Sama aja syahadat. Jadi mau reng laki ini ketak ning kocak selingkuh karena oleh lebih dari situ. Mau orang bini selingkuh tak bisa karena reng bini jat kun situ. Anak reng bini mak kun situ. Mau pas sampai 2 tak usahakan telok. Mau pas sampai 2, mau pas deti anak edelem pas anan sedim. Kan siapa nih kapah repot. Okay. Mangkana orang mangken napa syariat nikah apareng atoran mon beda orang apa saben lagi nah baik atelak otabe etina akimate nikah usah aid iddah kain to pon apa parlona untuk memastikan rahim kain to betul-betul kosong mon ken lagi nama mate pah langsung alake boleh deki pas sedim masih detik. Apa secung adaan, apa secung budian, leneng ka iya po sanga. Mon reng laki, make bini na mate oleh sa are akabi na pole, tak masalah betul. Leneng nengkapi sa bini. Apa entah lain bagi bogi. Ini kawa nyaman teti reng laki ini kebu nyaman. Teti reng laki ini kabila abi ini nyaman kapi. Andi bini pelak, selake elatinin, kelampine sasaaki, berlakui kebayaki kopi, mon andi bini pelak teti raja kaya. Andi bini cereming ki bagus ki ya, teti wali kaya. Nyaman kapi reng lake ini kak. Andi bini pelak teti napa? Raja, andi bini cereming teti wali. Tika remile biar Pak, mile si gampang. Milih si wali nama milih si teti raja. Kengkun siapa nikah? Makireng laki nikah andi bini ceremi pas misalah abaan pas apa ngerasa teti wali kok teti reng bagus Pak. Keng mohon panjenengan andi bini ceremi pas panjenengan tak rida ke bini. Nah panjenengan bener wali, sebini nikah ceremi, panjenengan wali, panjenengan tak rida ke bini, nah saya laku nang akhirat, bini na ben Allah pemasok neraka, karena tak oleh ridaan panjenengan, bini na panjenengan tak kira masuk neraka pakatibi, anapa? Karena kak iya tanggung jawab panjenengan, iolok panjenengan dari swarga, Arya kan bini na beun, kita pegang abdi na. Orang bagus kayak itu Gusti. Tapi Arya bini na beun, Arya tanggung na beun, iolok ekonomiin, isoro tanggung jawab. Jadi wali ko andi bini cereme bini pas man manyaman nyoonaki ka Allah supaya jadi esina swarga areng sareng amin Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi abek kak dintong ireng jauh-jauh dari para ulama, jauh-jauh dari para guru karena kak dinto buto barokah acara malam are semangken kak dinto aropa aki acara secek saena sehingga dikemas dengan lomba, dikemas dengan hiburan, dikemas dengan ponapa si adetiaki masyarakat Kak Dinto semangat. Sebab akhir zaman Kak Dinto
Kabagusan Kak Dinto cet usaha bedein kalaban bede sesae. Mon kabagusan tak bedein kalaban bede sesae tak pate banyak peminat. Tiba dana acara ketika Dinto. Oh, akompol dan kulen rangaki ki puro. Kunci nati saka into montoro suksesah kunci na badanang telok oreng. Sitong al ulama, dua al umaro, telok al agniya. Ulama, pemimpin, orang soki. Ini kata lo. Mun telok ni kapon lasa jalan, maka daerah kayak itu bakal jadi daerah sesae. Jadi, mun tero andi daerah sesae, sekeluar dari bumi jadi hasil bumi sebarokah, setoron dari langit jadi hasil langit sebarokah. Kuncinya badanang telok ni kau usaha sajalan. Paseraan setelok lora, situng ulama, dua umaro, telok agniya. Situng ulama, dua pemimpin, telok orang soki. Monlah setelok ni kapon lah sajalan, insyaallah daerah ni bakal jadi daerah sesae. Moga-moga rezeki na amin Allahumma. Jadi panjenengan Pak Bu, mun andi acara amin pande Pak Poloware, saya buare. Napa napon? Ulang are. Selamat beteng. Napa nyamana? Selamatan mantan. Onceng kapi sikatelo ka ento. Makle sikatelo ka ento apolong. Sanao sukun acara ni kenian parabu, kiai na parabu, pemimpin na parabu. Tapi mau nengak Pak Kelebun, misalnya sedang panjenengan ionjeng pas tak rabu iki pamaklum karena Kelebun Kak Dinto sibuk, karena Kelebun Kak Dinto repot. Ibadah na Kelebun paling bagus nih kenapa? Engki alatin umat, engki tanda tangan perda-perda ada tiaki umat kayak itu bagus. Nikah ibadah paling bagus untuk Kelebun. Situng saat Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto, rabuin orang, mereksanin ke Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdol. Gusti, kelakuan pon apa sih lebih bagus? Jawab na Gusti Kanjeng Nabi, beda. Mun erabuin reng tani. Gusti Kanjeng Nabi aja jawab, kelakuan pon apa sih paling bagus? Iya atani jadi ya kelakuan sih paling bagus. Gusti Kanjeng Nabi erabuin degeng. Gusti, kelakuan pon apa sih paling bagus? Iya degeng jadi ya sih paling bagus. Gusti Kanjeng Nabi erabuin guru ustad, kelakuan pun apa sih paling bagus? Iya ngajar sih paling bagus. Jadi kulawan sampean Kak Dinto, kum haitsu aqamakallah. Badan nang ikam abai posisi na abe, Kak Dinto sadeje na bakal dadi kelakuan sih bagus, sepenting jangan segele sadeje na Pak Aolo ka Gusti. Allah. Jadi parabu kiai pasiranya mana Kelebun pemimpin DPR napa aboy napon parabu kiai pemimpin ben orang soki parabu makle sering sek takisek makle kiai ka itu tak mabi tar entar kecompoan reng soki tak mabi tar entar kecompoan pemimpin panjenengan sudah yang mempertemukan dalam situng acara. Mon sarang panjenengan kiai ka itu tidak dipertemukan sarang orang-orang sesoki, tidak dipertemukan dengan pemimpin-pemimpin dalam situng acara. Pas kiai se ampo usaha rabu karo mana DPR, kiai se ampo rabu karo mana Kelebun, kiai se ampo usaha rabu karo mana orang soki. Lemi nabi Kak Dinto petenana raja. Minabi ampon sering ipatapangki nang acara pon la sekta gisek, sehingga tak usaha kentaren. Ampon ipatapangki sarang panjenengan. Pon apa parlo natapangki sek takisek. So paje setelok Kak Dinto situng pamangki. Je umat ekebe ka emah. Mon setelok ka ento tak sapamangki. Kiai ben Kelebun lah sepakat. Keng orang sohi na tak adukung. Jangan kiai ngereng Pak Bun minabi mabada acara pengajian. Cai pon Kelebun na engki kiai manabi urusan perizinan ben keamanan lain semacam cai pon abdina pah mereksanin kiai. Keng kun tade dana na Pak Bun. Oh iki nemu agak emak, mula sesoki tak adukung, tak bisa tak jalan pengajian. Oh tak kiai ben sesoki pun lah sejalan. Tore ji, mun mabada acara pengajian tikel kiai biaya tanggung abdina, keng Kelebun tak adukung. Kelebun tepak kasih tak pati lebur pengajian. Ajalan tak ajalan pengajian. Tapi mun setelok kain to ambon sa pamangki. Kelebun siap memberikan izin, siap menjamin keamanan. Orang sokin lelacan engkau biayana, saya ngator kiaina, sepak tak sepak. Moga-moga rezeki na amin Allahumma. Makle tak usah kiai sentar ke konreng soki. Karena mun takkan seken ongku kiai ini kak.
Debuna keholil as'ad nangi matura nika ampo ada bida aki. Bodo mon kiai nika apolitik benoreng ampo cak ko caen. Mon kiai nyepoin masalah politik, mon kiai ngastanin DPR-an, kiai ngastanin bupatian ampoi cak ko caen benoreng. Anapa? Tak lebur abdina ka kiai sia politik. Tak apa napa? Panjenengan tak seneng ka kiai sia politik, sehingga bupati na samangken kiai guys. Panjenengan tak seneng ka kiai sia politik, tak apa napa? Karena jet abe ni kamun ka guru jet soro mile. Bahkan nang taklimul muta'allim kay sa abe mun ka guru mile soro ker mikir pa sampai 2 bulan. Mile mun ka guru mile ni ka oleh, seta oleh ni ka ading banding ha. Mun ading banding lagi ka iya seta oleh. Engko tak cocok ka kiai ruah apa jo pas atik politik mun kiai ruah jo pas istiqomah anu nyon sapora Pak Gusti Kanjeng Nabi ni kadimin bekto beda Madinah. Pemimpin daerah Gusti Kanjeng Nabi. Jek saking ngamangken presiden Gusti Kanjeng Nabi. Dawuh Kiai Holil As'ad mun pas orang ngocak politik tak ada hubungan dengan agama, pola king tak ngaji. Mun orang ngocak politik tak ada hubungan dengan agama, pola king tak ngaji. Jek dengan akemi beda hubungan dengan agama. Tedung beda hubungan dengan agama. Mak pas mata pak negara dengan bangsa, ikocak tak ada hubungan dengan agama. Tiba lagi yang panjenengan tak kasokan kakek sia politik, tak apa napa, jek ka guru, kor jek cak koca. Karena al ulama warasatul anbiya, ulama kak dito penerusnya para nabi. Sehingga ulama kan macam-macam. Beda ulama kak dito sogi, penerusnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman toron dadi ulama, ulamaan sogi. Saya contohnya, banyak kiai sogi. Beda ambia kak dinto suarana bagus dadi ulama, ulamaan pas penter asolawat suarana saya kayak dingaki. Beda ambia kak dinto genteng sama aja Nabi Yusuf dadi ulama dadi kiai na genteng. Ki usaha contoh aki. Nah, ki usaha contoh aki. Beni lapat dengkap ti. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sop aja kiai ka ento tak mabi entar mo nyamu kajompo orang soki sebab bahaya. Mantawa doa li ghaniyin. Siapa-siapa orang si antum asor rendah hati rendah diri ka orang soki. Lirinahu karana artana, lirinahu karana kasofianna, dahaba juluzadi. Siapa-siapa orang sing hormat rendah hati rendah diri ka orang soki lilinahu karana artan mon beda orang sede marende antep asor ka orang soki polana pesena polana artana dahaba sulusatinihi elang 2/3 agamana beni kun sabaro lebih sabaro seelang agamana urusan hormat ka orang soki. Jadi intina mon daerah ni kata maju setelok ni kata orang usahakan supaya sejalan. Alhamdulillah malam hari semangkin kan ampun sejalan saja. InsyaAllah tak kira abid daerah kain toban Allah. Bekali pateti daerah sebagus. Bekali pateti baldatun tayyibatun warabbun wafur. Amin Allahumma. Ben acara kebagusan kak dinto. Kemas kalau ben acara sesae. Termasuk cara keangkui nipo setan. Sebab setan kak dinto jet usaha tepo pak. Setan kak dinto usaha tepo bu. Mon guleban sampian keng pas amoso ben setan. Guleban sampian pas alaben naka setan. Tak kira menang guleban sampian pak bu. Mangkan ada buna Imam Busiri dalam qasidah burdah. Wala tuti min huma hosman wala hakaman. Fa anta ta'rifu kaidal hosmi wal hakami. Setan jiri ya cek kamu so. Kan beun lah tahu tipu daya setan itu begitu dahsyat. Jadi guleban sampian mon amo swaban setan tak kira menang. Anapa? Karena setan ni kayak dalam akuda manusia di samping ampun oleh edi dari Gusti Allah. Sehingga setan ni kayak akuda manusia oleh edi dari Gusti Allah. Situng setan ni kayak akuda manusia oleh edi dari Allah. 2 setan ni kayak dalam akuda manusia istiqomah. Mungkin gula atanya se akuda istiqomah.
Seikuda tak istiqomah, seikuda sengkaan, seikuda si anya setan ni ka istiqomah. Manusana sengka sakoni, ojen sakoni, resek sakoni, pas tak mangkat demun entar ka pengajian. Sedangkan seikuda istiqomah, sekama se menang. Pakun setan na se menang. Seikuda sengkaan, seikuda istiqomah, seikuda ni ka napanya mana? Tak pantang menyerah. Setan ni tidak pernah pantang menyerah. Setan ni kele menakuda manusia. Pada orang mangkat ke masjid. Ben setan yang kuda lara aja mangkat ke masjid. Kopi nagi angak ya ki gurungan teli. Orang kini maksa pakun mangkat ke masjid. Apakah setan akan menyerah? Punten pakun torok ke masjid. Iyalah tak rapa. Pada keng beun pakun mangkat ke masjid. Iya tak rapa. Ayo mangkat ke masjid. Keng maring nang luar ya. Jauh salem ngadelem. Setan tidak pantang menyerah setan ni. Ben setan ni ka oleh eti dari Gusti Allah dimin. Ebek to setan ni ka. Ebek to para malaikat ni ka ben Allah ipakon asujud ka Nabi Adam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ebek to na Gusti Allah matur pala malaikat ka angkuy asujud ka Nabi Adam. Sadaya na asujud illa iblis kecuali iblis setan da asujud. Da remajan iblis. Qala asjudu liman khalaqta tina. Pa bener Gusti. Masa abdi sareng ajunan pakon asujud ka makhluk si sareng ajunan kebay dari celot. Abdi ka kebay dari apoy. Masa sareng ajunan abdi pakon asujud ka makhluk saya kebay dari celot. Akhirnya karena iblis ka ento tak anda asujud edukane sareng Gusti Allah. Bentuin sareng Gusti Allah. Pas da remajan iblis. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Seka dimma Gusti, si sareng ajunan abdine pakon asujud. Patao Nabi Adam. Ari ya. Kak dinto si sareng ajunan ka makhluk kak dinto abdine si sareng ajunan pakon asujud. Lambe iblis ni ketanda asujud ka Nabi Adam. Mun mangken akaton asujud iblis. Bona na lambe ta asujud ka Nabi Adam. Mun lambe iblis ni ka asujud ka Nabi Adam mangkenan akaton kasta iblis ni. Anapa? Maontong kok lambe tak asujud ka Adam. Iya nak foto na Adam satia lay ngari. Sakat masakat de iblis ni kataretan tak pernah ngako dadi pangeran. Nak foto na Adam bede sing ngako pangeran. Angkat tangan iblis ni. Maontong kok lambe tak asujud. Sira boleh mun beni nyaman na Fir'aun. Iblis sakat masakat de melanggar perintah na Allah tak pernah ngako pangeran. Nak foto na Adam bede sing ngako pangeran. Ngocak iblis maontong kok lambe tak asujud. Jangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya debuna caipon iblis. Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Kak dimma Gusti makhluk sareng ajunan abdine pokon asujud ka makhluk. Tau. Ari ya Nabi Adam. Ari ya Adam debuna Gusti Allah. Akhirnya iblis ka ento ngocak, tak apona pa abdina ka bentuin sareng ajunan Gusti. Keng seksaan abdina je parengaki samangkin. Dan tosaki seksaan abdina sampai hari kiamat. La in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalil. Dan tosaki seksaan abdina pas sampai hari kiamat. Keng abdina teronga je kena potona Adam ka ento. Ka angku dadi kancana abdina ku laku nang neraka. Kaeti ben Gusti Allah. Jadi iblis ni kayak dalam aku de manusia kaeti. Cunget-cungan gula ben sampian mon amoso ben iblis tak kira menang. Pas katipon apa lora cara na abe kaangkui bisa bebas dari kudaan iblis, kaangkui bebas dari kudaan setan. Debuna Imam Syafi'i pakon tepo. Iblis ni kasoro tepo. Jek kamoso, mon kamoso tak kira menang gula ben. Mon tepo. Le acara yang ngak mangken ni termasuk nipo iblis ni. Si asal gulawan sampian sangka seentara ke pengajian polan beda hadiah napah kenceng. Ni termasuk nipo iblis. Mun etepo bisa iblis nika. Mun elaben tak kira menang karena istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Be bisa ke boy pamangki seengak nika ni mun beni kiai mun beni orang alim tak bisa. Tak bisa paling gulawan sampian capok kuda iblis kapi. Leres? Bede carana juga oleh monterot abe kak dinto tak tero tak apo atepo ben iblis. Katipun apa carana? Abe kak dinto usah nyuon raksah daripada iblis.
Maka Nabi itu buaki nang Al-Quran, la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalil. Nabi seksaan abdina sareng ajunan Guste yetinin kaangku yundur sampai are kiamat senga nak potona Adam sareng abdina ekelorah. Kan ki guru keluar nak potona Adam sareng abdina ekelorah. Mangkana guluban sampean mon ngagungin potrah. Kan keluar tuli kelor takok deger keluan iblis. Oning ngelor, Pak. Oning kelor. Tahnik mama gerua. Jadi beji kan ki buru keluar tuli kelor. Nyoon keloraki ka orang alim, nyoon keloraki ka ulama abuh. Enggak napa repot telora. Lahir bidan, anak ki buru keluar pagi repot sing ngunjung kiai. Nabi tak jepo ngelor ka ulama ka kiai orang tuana TV sing ngelor. Sebelum iadanin kaisa tuli kelor, takok deger keluar iblis. Kaisa si usaha cung ada aki. Montut aki pon apa, matub otabo pon apa, otabo langsung pokok la cilet ka into cile langsung sabak kalak-kalakna. Bedejak bacana. Kati pon apa jak bacana? Allahumma u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini carana nyoon taksa dari setan. Ternyata apa? Ebek to iblis kak dinto ajenci. Sehingga nak potona Adam mon lahir katunya engkau saya langsung ngelor aja pon iblis. Ternyata beda dua kabulan Allah. Seta aja po kelor ban iblis, seta aja po kuda ban iblis. Dabuna Gusti Kanjeng Nabi, "Ma min mauludin illa massahu syaiton fayastahilla sarihan." Tidak ada satu pun nak potona Adam silahir katunya kajabana ganggu ban setan pas nangis ajereng illa Maryam wabnaha kecuali Sayyidah Maryam ban putrana yakni Nabi Isa. Dah Sayyidah Maryam ka into ebektona pon apa? Ebektona keluar lahir dari ummina asmana ummina Sayyidah Maryam ka into Sayyidah Hannah. Ebekto Sayyidah Hannah ka into lahir Sayyidah Maryam, Siti Maryam ka into tak eganggu ban iblis. Tak mak nyemak Siti Maryam ka into ka iblis. Termasuk putrana Siti Maryam Nabi Isa juga tak emak semain ban iblis. Apa? Karena Siti Hannah rajin apa Imron. Jadi nang Al-Quran kan pada surahnya mana surah Ali Imran. Keluarga napa Imran. Reng sepola ken asmana Sayyid Imran, reng sepobinin asmana Sayyidah Hannah. Ngakungin potra asmana Siti Maryam, ngakungin kompoy asmana Nabi Isa. Kan mangkana mon orang dungandung pon apa nyamana arembi kaisa kan mau saki kaisa. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud ila akhirih kaisa. Jadi apa Sayyidah Hannah ban apa Siti Maryam ban Nabi Isa kak dintomak tak ganggu ban iblis ebektona lahir karena Sayyidah Hannah ebekto lahir kak dinto maus ketika itu. Jadi mulai ki ibadah ilmu kandungan Siti Hannah kak itu ampun mator. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Guste beji sebada ilmu kandungan abdina kak dinto sareng abdina enaderagi na kaajunan. Ku laku bila keluar langsung iwakofagi na kaajunan. Abdina tak ngamponga. Debuna Siti Hannah. Ternyata bila keluar, pas keluar bini. Sajana Siti Hannah anak si bedilem tabu abdina, pangabdi ka Baitul Maqdis. Sahabat ka masjid, pada dia orang ka masjid, wakofagi na ka masjid. Muliki pun ng kandungan nih. Ternyata bila keluar falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Bila keluar ternyata lahir bini. Wallahu a'lamu bima wadu'at wa laysa dzakaru kal unsa. Aduh, bila keluar mak keluar bini Guste. Je anak kak dinto sareng abdina enaderagina kaajunan. Bila keluar ternyata keluar bini. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Leka iya seemaos ban Sayyidah Hannah baktona lahir. Anak abdina ka into sareng abdina nyama na Maryam, anak abdina ka into sareng abdina patoro ada kaajunan, nyoon raksa ada kaajunan dari setan seekutub sareng ajunan. Ento seemaos. Seengke Sayyidah Maryam ban putrana ka dinto ta ganggu ban iblis karena ebekto lahir maos inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Leka ento mau saki ka beji sikit buru lahir. Sop aja beji kak dinto tak ganggu ban setan, tak ganggu ban iblis.
Tak apal lora engki mau saki a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apaan benembuun pada. Sebelum iadenin bahkan sebelum epandin. Sal keluar langsung keluar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mak le tak keluar iblis. Mon la keluar iblis malarat si adi dia aku laku bila raja. Du sambikan pon apa urusan nak foto nikah, tak usahakan sampai keluar, Bu. Tak usahakan sampai keluar. Panjenengan Apollo nga sarang rakana, selake Apollo nga sarang rajina, kan duaan jet lanyo on raksa dari iblis, bener? Katipon apa duaan orang Apollo nga teduk? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kan sama nih keduaan. Tak hafal lagi. Mon tak hafal catat nang iranjang Bu. Male tak yampongin se. Mon yampongin setan malah harat anak ni kasi dadi anak si Pupus catat mon parlo nang iranjang. Allahumma du Guste jannibna fajawaki abdina asyaiton dari setan. Wa jannibis syaiton banjawaki dari setan ma pasera nak potoh pacewaki ma rozaqtana minabi abdina sarang ajunan rezeki nak potoh termasuk nak potoh abdina pacewaki sadayana dari setan. Tak usahakan sampai lahir kena polong ate dung lanyo on raksa dari setan. Mun tak apal catat. Male tak repot si adi dia bulaku. Bahkan bade cerita. Lucu nih. Iki termasuk kasih catat gila. Bade santre TK. Kikana nak-anak ini. Epa sekolah, epa toro ka ustadzah abdina kento. Motora anak bulang aki ustadzah. De pak KTK bulang sarang ustadzah. Bulang doa-doa, ayo nak baca doa bangun tidur. Apal pon gula ustadzah. Cuk kita ya ceriri ya mak lapal. Coba bukti aki mula. Apal gula berema. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Malah apal aku. Doa masuk kamar mandi. Apal gula ustadzah mak tak apal lah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khabaisi. Doa masuk kamar mandi. Apal panjenengan Bu? Apal lagi? Doa keluar dari kamar mandi. Apal radimin ki TK mangken udah kelopai. Doa keluar dari kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhaba annil ada wa afani. Tacengah ustadzna. Aduh, maafal ongku. Tanya aki, mak bisa apa longku sampean nak? Mak tak apa lah ustadzah. Cik pun saben kendengan nang compok nikah ben apa ben embu etolesin ak doaan. Nang kasor etolesin doa jegetedu. Masuk ke jeding nang lawang jeding etolesin. Nang iadaan kaca doa bercermin, doa berpakaian. Nang rabeng aroma doa bepergian, doa dari datang bepergian. Nang meja doa mau makan, doa selesai makan. Bukti aki ban ustadzah. Baongku naongku. Mon ongkuan ongku ustadzah kini katoro apa nga usul kasakap pinawali santre sopa jeneng eroman beri tulisan doa nga kini kakia maleanan tak paterepot si adi dia nang sekolahan. Coba tore na ban gula sampean coba iki mulai dari Ciketedung iki ustadzah mari Ciketedung sampean Ciketedung napa saya kalako iki doa mari Ciketedung iki kejeding ustadzah napa doaan doa masuk jeding keluar dari jeding napa doa maos doa mau makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar doa selesai makan maos boleh doa bercermin maos boleh seane pon apa ternyata bila depak ka doa mau tidur nak pahcan anak Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana tacengah ustadzna bumak laenan doa mak beni doan reng teh mak doan reng asemedun bila tanya aki mak laenan din sampean doa mau tidur nak napa jawab nak kana ingki jeka iya saya tulis benepak nang ranjang Allahumma shalli ala Muhammad ini urusan nak potong pengajian malam mangken ni kata sistematis kan sana usah tak sistematis muka-muka raja manfaator barokana yang paling penting ngereng seteretanan setetanggaan sami papak kompak ini
panjenengan dalam kau dian kak dinto cek lakut mololo alatin itu nyana ngereng suak napa akhirat juga ladi nengki cek pun alatin tunya akhirat juga ladi pun tenten gula tak alang-lang panjenengan alatin tunya keng pun cek la alatin tunya malolo akhirat juga ladi nin al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut sekoja orang secerdas anika orang-orang se bisa aja ke nafsona ben kalakona nang itunya nika ropa aki kalakuan se bisa epolong paki samare nama mate punten kaula tak alang-lang panjenengan alatin tunya tetireng soki pada tero tetireng soki setajengki doa kina tetireng soki setaja tero tak tero soki ya mata pate nyareng tak pate tero berarti tero tak tero soki ya tertetireng soki kapi keng orang soki ini kan masuk ke surga kemudian orang soki masuk surga kemudian pakun tero soki ya re jawab orang soki masuk surga kemudian pakun tero soki ya ambuh kah kop cokop siakah mata ser sepenting barokah yang di ajunan mari mulang barokah punten Pak dan kula ketika itu dan kula tak alang-lang panjenengan tetireng soki karena soki miskin ini kan bacaan sampungan mun tebu nambah gula orang ren bacaan orang ajong mun orang ngakarat tu sesambi juga karat mon orang ngakarat tu sesambi juga karat jadi samangken cek bes abesen kalakona orang sepola na kalakona tani sepola na kalakona supir sepola na kalakona degem mon orang ngakarat tu tani na norok karat tu mon orang ngakarat tu degem na norok karat tu nyon sapora mon orang ngakarat mon orang tak karat tu makilat alim sekali mon orang ngakarat tu ilmu na tak karat jadi soki miskin na bacaan sambungan na make soki mon sambungan na bagus berapa banyak orang soki mulja karena sambungan na sepa sehingga Sayyidah Fatimah rajin na Gusti Kanjeng Nabi soki na orang Sayyidah Fatimah kekayaannya menyamai 2/3 kekayaan penduduk Mekah. Dari sakapina kasokina orang Mekah, lebih saparoh kasokina orang Mekah. Eka dibikin sarang Sayyidah Fatimah. Sokina orang mulja Fatimah anapa? Asampung sarang orang mul. Sayyidina Utsman sokina orang mulja kasokina ngiba kakamuljaan anapa? Asampung ban orang mul. Jadi dan kula tak alang-lang panjenengan kaangkui. Pon apa? Kaangkui ngopenin dunya kengkun cek lakun ngopenin dunya mololo ngereng akhirat juga sambil openin. Karena manusia kak dinto odik nang telok alam, si kabutoan na nang telok alam kain to tak sami. Pon apa lora si telok alam situng manusia ni ka odik nang alam kandungan. 2. Manusia ni ka odik nang alam dunya. 3. Manusia ni ka odik nang alam akhirat. Seekantang dari barzah sampai gulaku ibudin nang swarga o tabo nang neraka. Gulaban sampean mantertetese na swarga kapi. Le, manusia ni ka odik nang telok alam kabuto na tak sami. Sehingga dari telok alam ka ito, kabutuan harus dipersiapkan. Senomor situng nang alam kandungan. Napa kabuto na manusia? Situng kun napa? Bucil. Sepenting bucil nyampung ban embu urusan beres. Bener tak bener? Bebeda manusia odik nang alam kandungan buto beres. Bebeda manusia odik nang alam kandungan buto rokok. Bebeda manusia odik nang alam kandungan buto kopi beda. Sobong kabuto na situng kun napa? Pokok bucil nyampung ban embu sehat nih ke anak. Bener tak bener? Ika kabutuan nang alam kandu. Keluar dari alam kandungan ngale ke alam dunia kabuto na pun letak sami boleh. Napa? Iki buto obeng jalan nang alam dunia. Napa boleh saya kabuto? Girbasuki mawabeya segala sesuatu butuh biaya.
meliputi sandang, pangan, papan, Roma kaangkui istirahat, kalampi kaangkui melindungi tubuh, berdeeran kaangkui bertahan hidup. Sakadeng butuh kendaraan, sakadeng butuh alat komunikasi. Nika kebutuhan yang itunya. Yang pada intinya kesemuanya itu bisa eka oleh kalaben obeng. Nika kebutuhan nang alam dunia. Nang alam dunia butuh obeng. Tak sami. Sereng kebutuhan sih beda nang alam kandungan. Nang alam kandungan butuh bujil. Nang dunia butuh obeng. Ngalle manusia nika dari alam kandungan ke alam dunia. Karena kebutuhan tak sami. Kebutuhan senang alam kandungan. Bila ngalle ke alam dunia. Cotak kebutuhan. Bujil bila ngalle ke alam dunia. Cotak tak cotak. Karena kebutuhan tak sami. Beda orang sampai raja bujil lepas ku nyampung kambun pada. Karena ke alam dunia kebutuhan pun tak sami. Siapa nikah juga dari alam dunia ngalia ke alam akhirat. Sekantang dari alam barzah. Ingat samangken bengesak po kaula ajunan bedenang alam barzah. Kita sampai ke swarga, kita sampai ke neraka. Bedenang sitok alam nang alam barzah. Sampai kulaku nang are kiamat, kulung dunia nikah kapi, pahay patombu boleh nang alam mahsyar. Bengesak po gulaban panjenengan mangken apon masuk ke alam si nomor 3, seekocak alam barzah. Nikah rangkaian dari kehidupan akhirat dimulai dari alam barzah. Nikah dari alam dunia ngalle ke alam si nomor 3 nikah kebutuhannya tak sami. Mangkana orang ngalle dari alam dunia ke alam akhirat kebutuhan senang dunia nikah bila pun orang mate kebutuhan seitunya nikah cotak. Beda orang mate eke beban pesena beda. Orang mate eke beban romana beda. Orang mate eke beban motor beban emas beda. Sobu. Pada ban kebutuhan dari alam kandungan sing ngalle ke alam dunia, cotak kebutuhanna. Dari alam dunia ngalle ke alam akhirat, cotak kebutuhanna. Leh, siteti masalah mau apa teretan? Siteti masalah samangken. Dari setiap kebutuhan nang itelo alam kak dinto, mun nang alam kandungan pun lebo dese ngurus serah embu. Nang alam dunia, kebutuhan nang alam dunia, butuh mangken bisa nyare mangken. Pakatendiin orang kayak itu kebutuhan nang alam dunia. Butuh mangken bisa nyari mangken. Keng mon kebutuhan senang alam akhirat nika tak bisa. Sehari bila lamare mate tak bisa. Kebutuhan senang alam akhirat nika usaha sare perpaan odik nang itu. Mangkana pas ekocak sanggup. Mangkana guluban sampean odik nang itunya nika. Cik kun la alatin kebutuhan tunya mololo. Persiap naku laku bila samare na mate. Ini kenapa saya kebe? Karena kebutuhan saya samare na mate. Tak bisa isare nang ikasa. Usaha pakai empok sejegegi nang alam tunya.